Haka khat nyau trik uri saw araja arpoar hadian ke jingalang hapo gasngaps aim college maukrwat u Dr. W.R. Kharlukhi member of parliament jonga Rajya Sabha lingba ke jingrpa jong u Reverend Dr. S.I. Yopnyau ulayo manle yu kejan hapo jonga Presbyterian Higher Secondary School Maulungwir Southwest Khasil District. Hakani ke jinglet ban yu kejat jong u ban yakindu ya kinong hikai na kalian kinong hikai ke layu ban aya ke dorkhas ne ka memorandum ban bu ke jingkerpan bakum u MP un thawlem ya kilat kelenti ban yarap AA ka bayade bat ke jingdon kam jong ka ne ka Presbyterian Higher Secondary School Maulungwir kum ki jingker ke jingtei namar kane ka berim kalasdang bantor bat kiwei di ki jingerap. Hakani gesngi la yoru ya ka jingkran lengkot na u Reverend Dr. S.I. Yopnyau but na u Dr. K.K. Nongsit in charge principal jong ka Presbyterian Higher Secondary School Maulungwir ya ka jingelang la penya doba WL Snaitang but boot sa ka jingpulie ya ka dorkhas da ka kong RK Raswai but ka jingkran kublei na uba JSD Lengdo vice principal jong ka Presbyterian Higher Secondary School Maulungwir. Pastor mo ini sa program dengan stay di pastor di bawah mui hamil nomor bah nilai itu dekat di kisnem buat Synod College dengan orang ongi principal of Don Bok nomor bah ila experience bahai pastor kamtam habat penkiwi grade jong kenak ke ila experience habat ni iru day way bah yelam nanti te menonton kini nomor bah pastor la aktif hi agak kisnem tika bisa jong akan alut nomor hadin untuk election nukong sak klempoi pisan ba covid rehadin election ngala akular gi amli nomor ba ngadang ong ki mo ngati berbuduk timon bisa ban isra election tada dep tan ada scheme gen te kidan sapulai mon te kular ki spau te komod kala alut te khendiat ngadon ki ba or hajik sa kam stress ba fina don orphanage te pastor seni ngom tip namar ngasngau thu ba kawai ni jingkerku bulai ngaglong ba anlong jingkerku yu dan kam thoi kini skor jong phi jai budai pastor te ngam ban se blai i te spersang nga trai finum ai kia ai dem yenga te phone yenga te dala poi ke to por phi phin daj bai i in daj yenga trai kan sa nom kam hi te tangkata te rai kata nga kawai ni ki kabanga sim hajik sya nom sumpoi berkat bangan lej ye kenika Raja Sabha nomor hajik sya arajar praru antrai pastor tip hala terwai nga ngong em ngadon colleagues jongai pastor tip moi ba meros ti nangi songkai ba ingwe gesngi hadien mong em ti ong nga pa mo doktor la sisin kanwan kadai bo bulai don AAV tan kawan gajia tengah sim kene ba kawai ke jing thu jonga ka long ba bulai lo kerku nga ke jing kerku nya chi don kam te kawai ke top priority jonga ka dai orphanage telefio orphanage te direct ba ngong yes to toy ke ni la ngong yes no ta jong fi tangwa la fi don ni orphanage ke ni ka tai kita ke ke top priority jonga fin dup tim hang no no jika fi don nomor nga ngong thu bagi beliau bukan kami ni long itu beliau kiba naik kimi kipa dangret kini he kinsan baniale persia kini kijing im nyok bertai titang dei ni kitien ai kulai fi bar wat ya kapangin ya kendulang kumne daparo kinong kai rengkat ki senior pastors ki jungi ki bolong ru ki nong prat lenti kinong sang ya kan skol gidon pastor SW nong se kum former principal and headmaster of school pastor S.I. Yopnyau mangitip baro lolong ka jingkerku ya kanong kathan marki school ki babon ki budon kan kanong kathan kadai hi haka jingalam ko jungi bat kan school jong ka district Mokrwat kabamantang idon nyutli ki balang apo jongka bat baro ki balang ki don hakan ka area hangne po jongka Mokrwat proper kabang isngutu bagi ki balang ki bahe apo jongka district but hakwede pade berka school ngiu i kumde kum bakalong kum ka school kum managing committee ngiak sai kapala ban pinpit pinbiang ya kan school tendai ka jingya denti ngiak kendu sipun ki jinga bat ngingat ba kum bangi angnot nadu ka managing committee ka sponsoring body ka balong ka Mokrwat district bat kum juru ka thong juki nang kai
kalong banyu i pengen ke sekolah kumbalaong di pastor ke sekolah palayo sibun ke jingger ku ke sorkar namar ngatrai don ko ke sekolah kami yo sibun ki post ki nong kai panen nujor pada ke sekolah tinggal ayo ya ki resource ki jongi ki bedai bat ki nong kai kemudian kamenta kalong ya ke infrastructure te ki bedai bekening is dokumen ya ke jing I'm same jongi MP jongi ya ke por ki balkula ban penyo ru angi ya ke jing rap ke jongi yang ikum ke sekolah bat ngi shania ru ya kene hai pastor yo pneo pas perkenmau i MP bat nakaliang jongi ru ini persan perkenmau i ban dokumen nakaliang jongaru nomor ngalong we de student ke jongi men ke bang puleng tai po ka college apa sinot college nakaliang jongaru ngan persan perkenmau i nak kapor pada ngai pada kalian jong isa Dr. WR Kaluki insa ya snok tilang bat ngikum ke distrik ya kene ke MC bahkan long ke jinggerku ya kene ke school iki kena jongan ke dong tanya barok we